Lalu tengok naik jadi, itu siapa hai mati? Tarbang bukan pawangan memorandum pipo alame dak sampru pipo judal kasih sarbang lu pulang teh memorandum tuh disitu lah আমি তো যিমান নাই আমি পিসফুলি কৰি আছো দে আৰু বেক ৰেকৰ্ড সব 24 ক্লাছ অৰ্গানাইজেশ্যন কেনেকা কৰি আমি পিসফুলি কাম কৰো আৰু আহিলে আমি মেমৰেন্ডাম দি দিম মানে এমপি সব আছে ইয়াতে পাঁচ জনক Ini kena ada tak pusat batin kita deh. Ini kena kata tadi tunggu. Kita memang sudah tiga bulan lalu. Ini naik. Last MP নিজে আমি kali deh nilang satu deh. He's an artist deh. Aku MP dah hello. MP posisi men non lada ka bangke council lo bangke alang executive member. Deh. Executive member perlu dia lagi responsible tu. Nitum ke halada kan sih bang cocok kaki. Deh. Sita me memorandum dak pen pun itu kita peacefully. Sita me নয় itu tuh memorandum ইয়াত লগ তাৰপিছত আমি গুচি যাম আমি দুই তিনজনে সোমাই এনেকৈ নহ'ব ৰাইজে কি কয় কথা মই বুজিছো হি এমপি তথাপিও হি কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হয় ইয়াৰ কাৰণে usiapin ngapudin football so ibu tapi ilu pegawai ada terpepen kacikimong dengan bang bolo na Karbianglong Autonomous Council at Hinglo ang kebang nang koke kinamtang 20 September 2016 ben tum chisang mo pinian ke 9 years plan lo ta la so putha ka bang ke tum ke chisang hu Karbianglong ang kang pasme hu pachudut la so ke chisang bu do that ben aphi bang ke authority tum ben ka do be tum bang ke honorable Guwahati High Court alam thipen alam tum claim ko la pen samjin pesi la so solution ke solji comment pesi ni tum samjin pen hongro tapi ni boy bit pusita men nonam pustame Karbianglong Autonomous Council ato bang arni bang kapat hita peso along pen along ninje dampo people representation ek alam si ninje ji along pen dampo 163 alam si ninje damji ahok pen alam bang alang litum claim ma claim hala bang si white dak alam bang ni litum bachini kan terus ke bang pinian ni bang ke 62 la rona teng pen ke mekhang update apan kacera protection do ko boy bit pusame alang tum proposing sampai kasi ni litum bachini kan tum bang elalo nona bang jong si la so puta white dak alam nang clearly lapen ke nona da claim clip lo teng litum pas se aja ke din ke songa bang ke hur chodut do lapen ke hala so responsible we Karbianglong Autonomous Council atum si adai che energy kusini ni